Байкелер бизнесмен туган уруктар болсоңуздар дагы эле кайрыла бергиле. Дагы эле мен Арзубек бармын. Эркекче иштешем туугандар. Мен башкаларга окшош акчаны алып алып, товар салбай отурган жумуш жок, эркекче иштешебиз. Товарыңар ушундай эле жүрө берет, андан эсирештин кереги жок туугандар. Көрсөңүздөр болот. Буюрса 9 күндөн 14 күндө Бишкекке түшүп болот товарларыңар. Туугандар бирде 4 же болсо бирде 3 доллардан кылып салып берем, туугандар килограмм. Öyle olası. Ötte sonu ne? Arzan tavар 470 kanç üstük var. Ağuslarından da alvağıla. Bir üstüğünün bahası 40 som. Tuğanlar 40 somga bir maske daha gelbeydi. Açık koyuşlarga. Kastvası öde jakşı. Arzan tavар tuğanları. Ağuslarından da alvasanızlar olur. Bu olsa 316'lık bu şeyden çıkkanı. 3 litr çıgat buyursa. Özüңүздөрдү көрүп атасыз го, чоң кичиктерине мына чоң кичиктигин. Өлчөп берсем көрүп аткандырсыңар. Алсылардан да албагыла 40 сом, 1,40 сом. Вот. Мындар, азыр акчам бар эле, бизнес иштесем болот эле дегендер. Мына алай табактарды көрбөчү. Ушугаңа өтө сонун чыккан, калыңдыгын көрөсүзсүң, өтө калың тургандар. Мына. Басы болгону 40 сом болуп кетти, bir üstüge 40 сом тугандар. Bundan bir 473 kilo kaldı. Biröөнүн орлугу болсо 2 kilo 600 kilo 2 kilo 600 gram чыгат, тугандар. Туганда болгон үстө 3 1 килограмм чыгып калат. 1 килограммга жетип калат, 3. 4 1 килограммдан ашыгыраак болуп калат, тугандар мына. Көрдүңөрбү? Буну базарга алып чыгып сатсаңыздар да болот, мейли арзан сатсаңыз болот, тугандар. 473 канча үстүгө эле бар, 40 сом. Сürüştük arаңlı 40 сом, тугандар. Bunun kirası öte жеңил чыгат, тугандар. Bu oğurluğu менен жүрөт да мына. Аш. Bundan ошо 100-түктөн бөлүп алсаңыздар болот, 1000-түктө эле товар калды, тугандар. Жазгы бизнес, тугандар. Үйлөрдө кем болсо болбойт. Төктү аябай аз жеп, абасы да чыкпайт, көрүп анан бул кандай өлчөсөңөр болот, көрдүңөрбү? Үстүн каратып алсаңыздар үйлөй берет. Өтө сонунда теңшегел болот. Özü de öte alt жүргөнгө sonu мына жерде кармакчтар бар. Bu yerdeki akkumulyatorların görürsüzdür, öte sonu çıkkаны. Kastvasынан кадырдан болсоңуздар болот. Эгер кимге керек болсо кабарлашып алып алсаңыздар болот. Баасы болгону араң эле 450 сомдон, тугандар. Bir üstüge 450 сомдон оптом. Sekiz çirmalık tök 55 volt. Assalamu alaikum tuğanlar, jaz geldi. Mana Boyka fermasınыкы, Boyka degenini gördüңөрбү? Boyka fermasынын шамалдыргычтары көргүлө. 300 көрдүңөрбү, ушундай айланат. Мындай ойбосаңыздар да болот, асманды карап көрдүңөрбү? Мындай өзүңөрдү карасаңар да болот. Bu болгон 3 ход көргүлө. 1 2 3 Şamal kötü sonun. Birinci kod, ikinci kod, üçüncü kod. Yani bundan çıkanlar köp. Avaz çıkmayı tuğanlar. Yakın apar kimse kurtulmuştur yok mu? Avaz çıkmayı. Öte tınçta. Öte giremeyiz. Kartlar şuna çıkan. Bundan bir minişlikte var. Üstten bölüp alsanızlar bolot. Tuğanlar. Кейбір клиенттер ушундай шамалдыргыч сурап атасыңар да, ошол. Силерге тартып жөнөтүп берейин. Бул шамалдыргычтар болсо ушундай чыгат. Кыпчып аласыңар. Коюп койсоңор да болот, кыпчып койсоңор да болот. Bir коробкада 43-түктөн чыгат, тугандар. 3 коробкадан жогору октом жүрөт. Мисалы 103-түктөн жогору деген кеп да. Мына болсо 5 Palağından 5 var, mınanda 6 var. Ekönün baası okşoş 230 somdan. Görünüyor bu. Öte sonu çıkan kastvasından kadırcan bolosuzlar. Bunu arganda жерге иштесеңиздер болот, тугандар. Мыналар такыр кыймылдайт, мына баштарын мына. Кыймылдатып, мына жерлерде такыр кыймылдайт, теңшеп алган болот мына. Мына каалаган жерге кылып чытып койсоңуздар болот, тугандар менеки. Каалаган жерге кылып чытып, же болсунда коюп койсоңуздар да болот. Görüyorsunuzdur öte. Öte sonun çıkan. Hani özünün bu yerde sımında, bu yerinde kayguanı var mı? Nasıl şunda çıkan.
Bu da okşoş, mına bırak bu 6 balak çıgat. 6 o, mına. Bu da okşoş menki. Bolgonu bir üstüge 230 somdan tuğandar. 100'tükten jogorı optom alsaňızlar bolat. Ana tuğandar mına şamaldyrgıçtарды görgüle. Bular bolsa şunda çykkan, mına görseňizler bolat. Munalar temir çykkan, torlary, balaktar kalgandar takır kauçuk. Görseňizler bolat. 20 voltluk 226 tokka işleyt. Bunu da okşoş kıp çıp koysaňızlar bolat. Bul tiginden nemerek da bunlardan teňşegel bolat mana. Bunu süretini teňşegel bolat görgüle tuğandar. Maydan tolgosaňızlar. Buldan tezligin astalygyn teňşegel bolat tuğandar. Bular bolsa 340-350 somdan tuğandar. Görmürbe? Bular jakşy emi? Üllerge koyup alganga sonun bulardan kaygany konopkesi bol жерден başka. Ana many göresizler, bunu jakynda el göçörüňde bolup çygargan. Bul koyup işletesizler, je bolsa tamga asyp koysaňızlar da bolat diýen. Görmürbe? Bunda konopkasyny bul artyndan başgarasyňar. Bul çyraýly eken da. Bunda okşoşdygy menen, men okşoş bada berem tuğandar. Gereksiz gavarlaşıp albasaňızlar bolat da. Bular bir korobkada 12 üçtükten çıgat tuğandar. Biröňüň orlugy 1 kilogram çıp kalat bolsa 1 kilogramdan aşagyrak. Arzanly 340 somdan kıldyk. 100 üçtükten jogary optom jüre beret. Ana ökenen aralaşdyrıp alsaňızlar bolat. Tuğandar bunun dawr artykçylygy bar eken. Bu jerde konopkasyny boşotup mana başlaryny öde ıldy kılıp teňşep alsaňızlar bolat eken, mana. Bu da okşoş meneki. Teňşep mana çyňytyp koysaňızlar bolat eken. Gereksiz aldırıp algıla tuğandar 340 som optom basy 100'tükten jogary. Tuğandar munany garaňızlar, bular bolsa bu jaňy çykkan modelleri. Şunda 3 raunda çıgat, görgüle. Öte son çykkan. Kaçtybasyndan gadydan bolasızlar. Grafikalar şunda çıgat. Şunda 3 süvetde var. Bular da okşoş 100'tükten jogary optomga jüre beret. Süvetlerde öte son ne bular? Koyup işletesizler. Optom basy bolgony 370 som bir üçtüge tuğandar 370 somdan gana bilete. Kim gerek bolsa gawarlaşyp albasaňızlar bolat. Bular da bir korobkada 12 üçtükten çıgat. Tigilişlerini karagala, tigilişlerinde sonun munalarga bunday sayılgan ataylar. Bu etekler bunday çykkan, muna karagalaçy. Gün nurunda şunta özgörüp turat. Birden kara, birden gök bolup jogorugly. Öte tasbas jakşy eken, şonu isleri sunuştup atam. 200 somdan gana. Ne görseňizler bolat da. Eger gün gerek bolsa aldırıp algıla tuğandar. Kırgızstanга aparsaňar 1000 somdan geňir satasyňar meni işine. Assalamualaikum, arzan giyimler bolsa bolat bulamda bir komplekt. Degen tuğandar. Bolat, arzan towardan surady, bu sayılışlaryň görgüle, raktlaryň görgüle öte sonun eken da, bu rakty karagala. Öte sonun eken tuğandar. Kaçtybasyndan gadyrdan bolsaňızlar bolat muna, bu raktyny karagalaçy. Beşlik bolot muna. Kirip dele çıgat da bu raktylary. Ana bundan bolgony bir ýyl 63 kilo kaldı tuğandar. Basyny kança ekeni bilesiňerbi? 200 som tuğandar, 200 som optomga alyp algyla. Bunu aparsaňızlar 1000 somdan mudratpay satasyzlar tuğandar. Görseňizler bolat, bar joktor şunda bar taýar muna. Bunun razmerleri aralaşyp çygat da, aýtyp goýun. Ýyl 63 kilo kaldı. 1000 somdan deňir satasyzlar muna. Öte son çykkan bir komplekt. Takır uşul süvetde, barca uşul süvetde. Arzan batışlar tuğandara, bu da öte son. Bu da bir komplekt çıgat. Öte son çykkan. Bunda ırak öte jumşak adam bedenini öte rahat çykkan mı ki? Görseňizler öte özüňizler videoda görünüp atpay muna. Eşlik bolbek muna. Ana bunu razmerlerde aralaş çygat tuğandar. Bundan dagı azırak towar bar. Bunun bası biraz kımbatırak, bu 450 somdan muna.
Şunların da görünüşte qarangızçı. Görüyorum. Ötü sonuna. Жазда кийип алсаңар өтө жакшы айымдарга болуп да. Бул расмерлерди аралаш чыгат. Кичик тоң расмерлери аралаш, ошого арзан баада чыгарабыз. Ошо келгендер алып кийишет да муну. Эгер силер ушул тууралуу магазин ачкандар, кийим тууралуу, же болбосо иштешкендер тургандар алып алсаңыздар болот, булар деле. Азастан алсаңыздар болот. Түштүктөн деле. Баасы болгону мына бир комплект өкө 1.400 сом тугандар, 400 сом Кыргызстанда. Жаш балдардын гана кийимдерин араң аласыздар го 500 сом, 400 сом. Бул деген чоңдордук болуп атпайбы? Эгер кимге керек болсо алып алсаңыздар болот, мына өтө сонун чыккан, көрдүңү. Бирактылар өтө жакшы, өзүн таштап турат. Адам беденине зыян жок. Караңыз. Топчуларын эле көрөсүз да, мында топчулар бар. Көрсөңүздөр болот, мынакей. Материал ушундай чыгат. Эгер кимге керек болсо кайрылып алып алат тургандар, арзан турат, ошого силерге ортоктош болоюн деп көрсөтүп атам да. Ассаламу алейкум тугандар. Мына термосту көргүлөчү, мына стаканды. Өтө сонун экен, карагыла, ушунда өзгөрүп турат экен. Мына Коста деген ферманыкы экен тугандар, өтө сонун экен. Мында бир 200 канча штук калыптыр, баасы болгон аябай арзан болуп кетти. Мына каштоларын эле карасаңар, мыналардан бери басылууда. Бул мына шлеңкесинен да бирөө кошулуп берилет. Өтө жактырдым мен. Каштосы өтө жакшы экен. Эгер кимге керек болсо, кабарлашып алып алсаңыздар болот тугандар. 200 канча штук гана калды. Каштосунан кадыржан болосуздар. Көрдүңөрбү? Нурда тигиндей өзгөрүп турат экен да, жашыл кызыл болуп. 200 канча штук эле бар, көрсөтүп турам мен силерге. Мына карагыла, мен башкача видео кылып, же болсо интернеттен карап видео түшүрүп жөнөтүп атпайм тугандар. Өзүм көрүп, өзүм кармап, өзүм минип көрсөтүп атам. Мына качествосунан кадыржан болсоңуздар болот. Мыналар такыр темир чыккан, мына чарыктарын карагыла тугандар. Көрдүңөрбү? Ошондой сонун товарлар таштап атам да. Керек болсо алып иштесек, пайдаңарды алсаңыздар болот, иштесек болот тугандар, кадыржан болгула. Көрдүңөрбү? Өтө сонун. Эгер кимге керек болсо дагы бизге катталып унутуп калбагыла. Ушундай Кытайдан жакшы оптом товарларды дагы мен Арзыбектен аласыздар тугандар. Эң арзан баада оптом товарлар. Өзүңүздөр эле билесиздер го базар баасын. 1900 сомго Кыргызстанда аласыздар ушуну. Үчөн кайсысы болсо боло берет. Бир үчтүгү 1900 сомдон, тугандар. Бир үчтүгү 1900 сом. Ана мен азыр килограммдап көрдүм. Килограммдап көрсөм бирөөнүн орлугу ошол 7-8 килограмм чыгат, Анан бир коробкада 2ден чыгат тугандар. Ошондой ким иштешкиңер болсо кабарлашып алгыла тугандар. Өтө сонун 1900 сомдон ойлогула. Жол акына баргыча силердин колуңарга тийгени деле бир 2500 сом, 3000 сомго жетет буюрса. Ойлогулачы, буну апарып тегеле сатасыңар да 4500 сом, 5000 сом, 4000 сомдон, 1000 сом пайдасына. Жакшы эле разница болот силерге, ойлогула. Bunday arzan tovarlar oңолча чыкпайт, Ашылар дамдап алып алсаңыздар болот. Бул товарлар кече силерди карап турбайт тугандар. Бул жердеги товарлар бүгүн бар, эртең жок, Эгер кимге керек болсо кабарлар. Дагы эле мен Арзыбек. Көргүлө, дагы аябай сонун арзан товардан дагы алып келдим тугандар, Бул болсо мына кичик бөөктөрдүн велосипедтары, көргүлө, качестволор өтө сонун. Көрсөңүздөр болот, мына кичигиреги, андан чоңурагы, чоңураак чыгат. Качестволорун көргүлө. Өтө сонун чыккан мына. Булардан бир чогулуп бир 300 үчтүктөй эле бар да, буну. Бөлүп алсаңыздар болот, 50 үчтүк, 100 үчтүктөн кылып алсаңыздар болот тугандар, Мына көргүлө. Көрдүңөрбү чарыктарын? Качествосунан кадыржан болосуздар, тугандар. Анан мындан мындай дагы бар көргүлө. Бул жерде кичинекей суу куюшкен термосунан бирөө бар экен. Качестволор өтө жакшы. Эгер кимге ушундай товарлар керек болсо кабарлаша бергиле тугандар. Ойлобогон баада берем. Бир үчтүгү канча экенин билесиздерби? Бир үчтүгү